Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang mendengarkan sholawat ini dimanapun itu, ya Allah, mudah-mudahan berikan kesehatan, panjang umur, rezekinya lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.